Minister na taning daba chief minister na taning daba advice ka chipi rog la na logidra krai na khanba bakoi ju khara sep sana ba hai tare ne masa masa ge kari hai officer sing ju ojaba thiba selfish oi bai mo mai leiba ai de ai ge boss to na taning ge wadu da hai ba hai tare se do america sa tawri sine dana Donald Trump na tawning ba se tawng tam se lali hai ba wa si kanam ta hai bi ge dram ne ba ko na supreme court ma tawri do illegal oi hari ni dana my advisor meow ahi ba meow le ni ne ba moi di thangi sing mari politician sing je amana advocate oi ba lawyer ni yamna ulo ga se am khang ro bang pa kambu ngta ni america ge politician si moi background je amana advocate oi ram ba de oi gel le ba adu khang na ma se keno taw de manipur do su ai khamada chief minister asuma ro se lei nang na taw bu yai pudam ma nang sai taw no su hai ge bai na ku discussion su puthok re portfolio allocation ai se constitution ge article 166 ki clause 3 ki makha da governor rule ani sem gani sem bisida allocation of business rules hai ba ma allocation ai je portfolio allocation si bone ba allocation portfolio allocation taw se si je Kariane governor na same rule ani lai ba manipur da so ko hari base rule se confidential with the voice ko na ma se classify oi adu wai ko na adum parak pada masigi kanu parak pada thena ko da su chief minister after cabinet ke ma lai mo se wasak lo ma tong da governor da note ama thai hai ba file ma thai hai tare ne ko ai ba minister sing da CC department si pi ra si ai gi na si pai ni hai si ikhala ma tong governor approve taraga Madu file thadra matungda chief secretary ni as a cabinet secretary wa na madu notification thokani hai notification do geje do phonga do ni hariba ada hojikti karmai do ge da administration se da politics yam chang kwa politics chang ye si khoi mayam loi khangam ni ngasai gi cabinet ta yaw bu si su masi matang si da center gi khut gi yaw kwa adagi mu department mayam si munara imni ko aisu PWD paining ba aisu finance paining ba aisu personnel paining ba cabinet ki lai tongan tongan me se hai hen maru oi ba department paisa yam thok ba department ka lai ri dana ko adum ba me apsi munara ko matam si da chief minister na ma sigi wafam si mana decide tong jaga do singam da na ma so mu gari hai mai sia du ne maru oi ne Delhi dong inthok ba mangon tong no ba gi su Delhi na mo free hand PB da ba free hand PB da me na ma gi rule si mo na flout to re ba rule si flout to me na Delhi da gi informally ni ai bo na PB budi PB su ya de adu bo madu gi kano to da bu na ai the allocation se to da bu na suffer to di Manipur state ni Manipur gi people ne hari ba ko ne su nam su hai ge ba hari ba last about 21 days se mokoi mathau se to na ba do ma gi rule gi makha de allocation to dre adana masi to da bu nai khoi da mangjare kwa sima lai re ada hoji ki kano se dai kano to kan to hanok mokoi na advisor ohum hapne na ma hape hap moi background se jing se ko advisor se ma di koi go inam sunil ma se kariyani media gi times of india gi adu gi ada gi kano ko ma meaning adagi amu information commission gi ma member oirambra chairman ka oiramagan to heriba magi background se yenguda magi knowledge about media ne ba but he has no knowledge about administration thangai sangbai di media matang de advisor oi ge di ai ke su kai di media management su important oi ko adu ma lai re adi second da hoji ke general nisikanta lieutenant general ma su army ki matang da ni adu khoi hoji army ka coordination lai ba kho pa sida darka lai mini ma ha pa do phaiyan su khala se ko adu ahum su bada ha pe ban mission doctor ni policy doctor do na policy doctor do na mar kari policy to do no he is just a doctor ai khoi na khang ba moi family loi khang nei UK da doctor oi la mani ga mo dongol gi macha ne hari ba adu edi ma kari policy no khang do se ha pa mi sing ji su ga mo dong sa su RSS ki background lai ba adagi nisikanta si su general si su RSS da khar nai ga mi su mai nei ko mai dong na to bu RSS ki advice ma tu ngai ha pa ko ba wai de se khoi na pam di suppose manipur da lai ba IPS retire gumba advisor ha po ba IS officer koi mai te misal na tra su retire to chief secretary waramba ma pan me am nei dana ko suppose khudam journal sing hoi gumba kari gumba neutral so ja ba adagi policy making da administration da haiba mi ga su advisor kha happy ri phai koi ha po ai ma te koi di ha ke su ko oi koi di ran di yaw ro ni ha pu su ya ro ya ri ba aduna advisor ha pak pa su sum na hap ta vai ta re ne koi na hap khai di
oi chumna hapta bai di aina haibdi kano da experience leiraba knowledge and skill labor me do hapagadi on the proper advice to pirakani hariboko aduna tadana ga segi ab RSS ki influence the hapaduna di mo da yakana useful di oil hariboko aduna aikogi expectation se Sri Khemchand dagi as a chief minister ko yamlai adumana kari torota dagi habse hojik phawda di kari hain ma dum hoti khonai he is a very outspoken yamna kari hain yam phaba aidi mi bagi asum yengda awana da yamna mai masagi adum mai sympathy leiba sai kaina to wa adumaku aikhoina tawning badi khudumai na habda hojiki leiba kuki ITL kari ka se kotu ga magi prajani meeting to no bi ko invite to suppose meeting din pha lakwa ya ga na mana superji piraga laga kana tawga tawre tadro Guwahati da Delhi da ma meeting ko at least the invitation P more than luxury he should be inclusive, he should reach out to each and every section, especially conflict aduna chief minister namana korokpada makoina latragadi makoi mishathi adoga makoina hoitoriba lal hoba kambu haidare ne ko aji su gi toriba kambu ori naga gi kambu su antang mo civil society organization se aikoi manipur government se koina sum thengna koda adum bypass ta weba bypass toroga makoi important se manipur government kaimta leita badona amasi kana lehendage da aikoi gi center na su makoi da import ID manipur government ga hana ngangu aikoi da latringa da haise haidaba adum mai ta ona aikoi manipur government se nong gi pangal sum sonjel adumai ta ondana masi tawga taragadi masi thinghodragadi koi manipur government sidi hayeng khara leragadi union territory gi status ta hanjelagani jammu kashmir oiba sumai tawna status hanjelagani ana ai dumai tawna thamjage abung hojiksi miyamna akoi social media su dum uzai ID yam sangna hanagi former chief minister sina prime minister se unaba ngamdaba adoga numit kharani numit kunni gi sida dum unaba irailai unaba ngambagi mamim kha urapasi masida hariba hoji ki khogi present chief minister ga former chief minister sida makhoni ki marak sida BJP ngaktani aduda makhoni ki personality si kari khena bagi no natragana hanagi sina initiative lawram da bagi ra kaina wahang ji pamung mayam amna hangi masi handaki adudana tana koi jirigi thaudoki da kishu chapalagi de handak khogi honorable CM jirigi dum IDP sing unaba khonaba khoi dum ui masida khenaba BJP masen maktagi dum oirga khenaba khara uba phangise ado hariba khogi prime minister sina unaning dabagi unadrira na chaka kamain tawbazano sigi matangji pabungi speculation da pabungi kano da masi miyam na su yam hangba question am khangni pabung kari kamaina oiram ya ka chemi khoge chief minister ai se khoi manipur gi di makok ni mana thangakpo khongthang khudingmak praja khudingmak na kupna adum yengi amsun nei nei kaina da makhoina lorokpa decision sina aikoi praja mayam se effect to hariba anything makhoina chief minister sina torpo singsi adugi amu hena aikoi da praja re effect to si prime minister ne hariba adana aikoi se mioi ba mani na mi amaga leiro marakse kari khena ge koi comparison se sum towi hariba aidi phai phati hebse mase tawgodabani aidi hojiki political oibo wafam na taba yamna neutral oina khoina mi amoina koi political angle dagi na taba adum je compare to buje zum darkar oi kaina heda ashoiba lerma taragadi ma do soyana haibada kasu kaidi hariba ada hanagi khoigi former chief minister si nong thomam biren si bu ekoina some observe to boda hai tare ko koi neutral oina observe to boda ma si ekoina expect to budi yam toina matam duda mana chief minister oring da prime minister si unadana leba ki leiba crisis si solve to na ba torongada bani hane koi khali adubo masida koi manungi di khangdre either mana unana ba makai appointment seek to gibra natraga tawdabra natraga karigumba mana appointment seek tawragasu appointment do pirakibra piraktabra haibasi masi moi official gi manung da leibanina masi ekoi khangamdre haribako adubo effort se ekoi honafam ni thoi augiba hojiki former chief minister N Biren
kari hani yang kana confidential su oi bana te possible ba national security da kai ga dawse leite mana aikoi unana bagi appointment sik tawre habisi mayam da khangan ba tar ga di mai gi di marang ka su leite mai tong hom thokpa mathoma effort ama thadarami ada somda gi delhi da honorable prime minister na mai do maru oi de na khan bagira natraga kari hani thabak matam sin bagira ka no tawdana aikoi se matam se pibi raktabni hai ba gi wafam ama natraga mana appointment sik tawna masi maru oi de haidna kui manipur ki chief minister sibu kaya importance ipp da ba dongna matam se unana boy pb gi da bra haibna singbe sige koi aseng wadi koi khangde ko all these are speculation hai tare ko si othok pa yai adubu nuai badi ano chief minister siri y Khemchand na ma ga loina ba magi deputy cm ani ga chalaga honorable prime minister unaba unaraba hona giba unaraba do appointment pirak na unagi abi photo koi ure dana masi madi yamna positive boy ba development ni ai unaba habe si da koi ge leba ki oi ba aru uruba issue khara di khana na bi tanjam phange hari ba suppose koi ge manipur je hojik se still in conflict ne hari ba ai koi hojik ge koi yam to na ngang ri ba asongi kuki jo community degi separate administration talai ba koi ju ngam na ba to ri ba degi national highway singda Meitei community chat pa yaro yana thingi ba ada hawjik chu handa ko tu na ga hai du ba masila chat pa ge gar security guarantee pi de ge maram suk cha da ba security guarantee pi ba do makhoi mathau su na te security guarantee pi ba da di security force ki mathau ne hari ba makhoi na madu do kare hai ni indirect wa na ai chat ka no na khoi danger le hai na adu ma message ma pi re ne hari ba adana khoi manipur se hawjik se rule of law hai du leita ba especially hill gi area se da rule of law leita ba constitution na pi ba fundamental rights freedom of movement se siga se loi leita ba adu mafam amani adu bo ekoi na ji ke Sri Khemchand ga amasung ma ga loi ne ba deputy chief minister ani siga honorable prime minister ga kari wari sagi ge hai ba se masi su khitang praja yam khangung ba pot ne hari ba karam area dono relief camp da lai ba kari hai ni idp sing si ki mayum da hanjin na ba gi oiduri bra natraga separate administration gi matang dara natraga su tawna ri ba kambu sing si gi moi demand je kari khana ba gi ra hai si kayu khang de hari ba aduma su ma matam se di praja na pamba si kamai dona hariba masigi maru oiba point se jamna national security da kai wai da borga di honorable prime minister office ta gi su natraga honorable chief minister na su praja mayam da koi si khana ei koi si demand thamai se yam transparent oiba adugumba transaction sing ji to bo koi pa me hariba ate ge leiba national ge hauji ke leba amaga suppose india prime minister ga kari ani Canada ki prime minister hojik lai ko se wari sari ba se trade ki matang na madur su koi se yana re kona re ani ini meeting se lor ma tong da press briefing se to we ri ba aduna ma hai ba meeting se da leba ani ma ki kana ga do ba amasung kana roi do posing si mai praja da amasung p3b ki audience khangal le hari ba ko ma se ai khamana honorable chief minister y Khemchand la aga soidana mana hek thong ma tam se da kanoda salaga media su soidana question hangki ni airport ge horaga madro su mana pakum di khar pirakani ana khali ari honorable chief minister prime kari hai ni kano y Khemchand se yamne khoni yemgada mathau na leiba adugumba chief minister roino hoju phodi ui hogi ba matam da su ma se straight forward oiba mana haining ba khoning ba sum haiba yamna afaba adugumba mi amoina khona sum khalle hariba Sri Khemchand se aduga magi hojiki party ki kari hani discipline haiba ma leibnina party ki sana ron kangon khara leibnina mana ngamje do khara su lerongani especially bjp haiba party se yam centralized over decision making je mai magi state ki orba party ki makok sing natraga legislature party natraga mla sing decision lo wada maru ba decision je lohonda ba haitare ko masi ke style of functioning je mase india ki state khara de kya ude suppose maharashtra up UP ki adu chimis khambe du de moi khar torombi adu ba day to day or ba decision lo wa masai ki portfolio allocation ka to bo sika da di mase center na yam lo khut thing jim je ude ade khoi ki manipur se na yam na hena subservient oi ba MLA especially hoji ke BJP MLA sing se koi English ta haraga subservient hai
subservient se mai te ron da haira ga di mi ora yamna nonjaba yamna kari haini khoi minai dona hai tare mi wa subservient se minai hai bu gum ne ai khoi se minai ma hai bu mang na tra ga su yamna kari haini mi duna mathaki kamu duna atopa mi duna yana ba yam chat pa su bu khoi subservient ko we hari ba ada moina subservient wa ko matam se da ai khoi ge state sigi dignity se mang ai ba state ke dignity mang bai di manipur lai ba praja sing ge dignity mang bani dignity mang i se masi su ai khoi ge dignity mang bai su state ke dignity mang bai se su yamna afaba poti na te ba state sigi dignity se wanghan ge phan ge ba se state sing isra lai ba praja sing amsung leader sing na masing nga ka dabne hari ba aduna aroi beda aina haning badi hojiki Sebenarnya tahu na unna basi asina ahan bani si matung da su unna biu state ke level problem में हमसे prime minister के level ले पुखत पियो honorable prime minister Narendra Modi से जहाँ powerful है बा वो आई दी within India आई तारे को अतः की सुरसु माँ वो यम regard ताऊँ अतः लेवल का सु India से emerging power नहीं अंसे की fourth largest economy नहीं है तो ना मसे वंग मा मखो पोंग ला luxury बनी अतः पृथ्वी लेवल खुद ही मंग सु अतः respect ताऊँ बने बे India से अतः ना माना हजिके AI की समिट खंगदे मन की बात नहीं खंगदे ऐसे मतम से काइथोई आरी परीक्षा पे चर्चा अदो अदा मयाम सिंह मतम से काइथोपुंग मेरे बा अखोई के लोई लेरिबा अखोई के सफरिंग तोरिबा मी लाकुंसा हेनमेना सफर तोरिबा असिगे क्राइसिस से माना मतम खैस्तो स्पेयर तोबा मागे लेरिबा कोने कोई कैबिनेट मिनिस्टर सिंह तानेरगा अमसु मणिपुर के लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी खंगदे मणिपुर के लेरिबा leader sing siga tanaraga kramai tawna masi ge crisis se losinga dage se urgency ama yauna masi khana ba matamni masi khana birakani haibe khoi asa tawje ane ai amai raung se thamjage. Okay, thank you very much Pabung. Imakha Pabung hauji akhoi gi ministry expansion tawba ngamnaba si ai khoi na tajabada ai portfolio si chief minister na dum yen ba pi bese ngamni hai Pabung sung sa hai bi do ai di pura akhoi si ai di Delhi da power si pura Delhi na centralized tawraga laibase Pabung si khara khajik tang ai di hauji BJP gi anirak subate ni orni mathangi lakadori bise any national party amana bu pairo masida power si centralized tawdana ba akhoi gi politicians sing tangai phadana makhoi se kari tawbata ge ba Pabung mase khoi tawng mani na so ngak le dra hai ba ai khoi ke politicians sing si law ji khang khadar ka le ba kaina da constitution bo rasu natraga rules bu le rasu masana khatang mase khanga gadi mase di khoi na tawba thabak ni na mase Delhi da highway dar ka le te ga ji khara khang khara dar ka le ba ada mase minister sing politician sing na khangdraga su moge advisor sing natraga ma khoi gi officer sing na takpi ga do ne riba ikoi na so khuje sum ubuda kari hani khoi gi officer sing su yamna ma se kari hani straightforward way na advice pi bu si pi dra brain khalle hariba kari guma kari hani khoi gi advice se minister na taning daba chief minister na taning daba advice ka chipi ro la na logidra krai na khanba makhoi ju khara sep sana ba hai tare ne masa ge kari hai officer sing ju ojaba thiba selfish oi bai mo mai na leiba ai ge boss to na taning ba wadu da hai ba hai tare se America sa tawri sine dana Donald Trump na tawning ba se tawng matam se lali hai ba wa si kanam ta hai bi ge dram ne ba ko supreme court na man tawri do illegal oi hari ni dana by advisor mayam ahi ba mayam le ni ne ba moi di thangi sing mari politician sing je amana advocate oi ba lawyer ni yamna ulo ga se am khang ro bang pa kambu ta ni America ge politician si moi background je amana advocate oiram badagi oigal leba adu khangna masi keno tawde adu manipur do su ai khamada chief minister asum lo se lei nang na tawbu yai khudam mai nang sai tawon su hai gre bai naw ki discussion su puthok re portfolio allocation ai se constitution ge article 166 ki clause 3 ki makha da governor rule ani semgani sem bisida allocation of business rules hai ba ma allocation ai je portfolio allocation si bone ba allocation portfolio allocation tawbu se si je kariene governor na semi rule ani le ba manipur da so ko hari base rule se confidential with the voice ko na ma se classify oi adu ko na adum parak pada masigi kanu parak pada thena ko da su chief minister after
cabinet ki ma le mo si wasak lo ma tong da governor da note ma thai ha ba file ma thai hai ta re ne ko ai ba minister sing da CC department si pi raji ai gi na si pai ni hai ji ikhala ma tong governor approve tor ga madu file thadara ma tong da chief secretary ni as a cabinet secretary wa na madu notification thokani hai notification do ge je do phong ga da ne ha ba ada hojikti kar mai do ge da administration se da politics yam chang kwa politics chang ye si khoi mayam loi khanga ni ngasai gi cabinet ta yaw bu si su masi gi matang si da center gi khut gi yaw kwa adagi mu department mayam si munare im ni ko ai su PWD paining ba ai su finance paining ba ai su personnel paining ba cabinet ki lei tongan me se ba hen maru oi ba department paisa yam thok ba department ka lei ri da ko adum ba me si munara ko matam si da chief minister na masi gi wafam si mana decide tong jaga do singam da na ma so mu gari hai mai sia du ne hen maru oi ne Delhi dong in thok ba mangon ta ono ba gi su Delhi na mangon free hand PB da ba free hand PB da me na ma gi rule si mo na plow to re ba rule si plow to ra me na Delhi da gi informally ni ai bo na PB bu di PB su ya de adu bo madu gi kano to da bu na ai di allocation de to da bu na suffer to di Manipur state ni Manipur gi people ne hari ba ko ne na mu hai ge ba hari ba last about 21 days se mo ko gi mathau se to na ba do ma gi rule gi makha de allocation to dre adana masi to da bu se nai khoi da mang ja re kwa sima le re ada hoji ki kano se dai kano to kan to hanok mo khoi na advisor ohum hapne na ma hape hap mo is background se har jing se ko advisor se ma di koi go inam sunil ma se kariya ni media gi times of india gi adu gi ada gi kano ko ma mani meaning adagi amu information commission gi ma member oirambra chairman ka oiramgan to we hariba magi background se yenguda magi knowledge about media ni heba but he has no knowledge about administration thangai sangbai di media matang de advisor oi ge di ai ke su kai di media management su important oi ko adu malai re adi second da hoji ke general nisikanta lieutenant general ma su army ki matang da ni adu khoi hoji army ka coordination leibo khopa sida darka lai mini ma ha pa do phaiyan su khala se ko adu ahum su bada ha pe ban mission doctor ni policy doctor do na policy doctor do na mar kari policy to do no he is just a doctor ai khoi na khang with my family loi khang nei UK da doctor oi le mani aga mo dongol gi macha ne hari ba adu edi ma kari policy no khang do se ha pe mi sing ji aga mo dong sa su RSS ki background le ba adagi nisikanta si su general si su RSS da khar na i ga mi su hai nei ko mai dong na to gu RSS ki advice ma tu ngai ha pa ko ba where is khoi na pam di suppose manipur da le ba IPS retired gumba advisor ha po ba IS officer koi mai misal na tra su retired to chief secretary waramba ma pan mayam nei dina ko suppose khudam journal sing hoi gumba gari gumba neutral so ja ba adagi policy making da administration da haiba mi ga su advisor kha happy ri phai koi ha po ai na te koi di ha ke su ko oi ro koi di rajniti yaw ro ni ha pu su ya ro ya ri ba aduna advisor ha pak pa su sumna hapta vai ta re ne koi na hap hai di oi sumna hapta vai di ai na hai di ka da experience le ra ba adu knowledge and skill level me do hapagadi on the proper advice to pirakani hariboko aduna ta na ga sai gi RSS ki influence the hapaduna di mo da yam kana useful di oi roi hariboko aduna ai khoi gi expectation se Sri Khemchand gi as a chief minister ko yam lai adu mana kari torota da ge se hojik phawda di kari hai ma dum hoti khonai he is a very outspoken yam na kari hai ni yam phaba aidi mi bagi asum jengda awana da yamna mai masagi adum mai sympathy leiba sai kaina to ba adumaku ai khoina to honding badi khudumai na ba hojiki leiba kuki ITLF kari ka se kutu ga magi prajani meeting to no bi ko invite to suppose meeting din pha lakwa ya ga na mana superji piraga laga kana to ga to re da go hati da Delhi da ma meeting ko at least ID invitation P more than Laksha he should be inclusive, he should reach out to each and every section, especially koi conflict ladies. Adana, Chief Minister Namana Korokada Mokoda Latragadi, Mokojim Shetiduri,
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯩ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯥꯏꯄꯥꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯕꯥꯏꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯂꯩꯇꯕꯗꯧꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯩꯍꯟꯗꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯏꯝꯄꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯉꯥꯡꯅꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯁꯨꯝ ꯁꯣꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯡꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯇ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯖꯝꯃꯨ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ